Jesus Christ is the medicine to every disease. Brethren, come to salvation so that He will heal you. In Matthew chapter 7 verse 7 it tells us, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Yes, Lord mukei angini daka kere otomo chanida otomo reona opoto dimutekia ina chan Yesu aduna ngekia Yesu Lord mukei angini daka kere otomo chanida otomo reona opoto dimutekia ina chan Yesu Ajengero no tomadeka mamenga pendera losit araida nyama araida neri araida boy onye adumengekia ina chan Yesu adumengekia Yesu mukei angini daka kere otomo chanida otomo reona opoto dimutekia ina chan Yesu adumengekia Yesu mukei angini daka kere otomo chanida otomo reona opoto dimutekia ina chan Yesu Raie sekia loimukia ngini borekere otomakwa bukana raikere kimuno kinijo neja ingesiboni eberae tangaleuna noto madek erela kuna noto mujani gareo ile mari ngesa chokisongunu kiere osoda itangaleuna jo tinitese ngono ama metinya matoni goye araida shaman aditenga yun manado yesekia loto maijaraka adumengekia Yesu mukei angini daka kere otomo chanida otomo reona opoto dimutekia ina chan Yesu adumengekia Yesu Lord mukei angini daka kere otomo chanida otomo reona opoto dimutekia ina chan Yesu areyo arainapo enere kakiro neidoli jokere gonye nepelifengo yunete lwasorokuka inachane raiyesekia langini borekere adumengekia Yesu Lord mukei angini daka kere otomo chanida otomo reona opoto dimutekia ina chan Yesu adumengekia Yesu Lord mukei angini daka kere otomo chanida otomo reona opoto dimutekia ina chan Yesu